Episode for higher GC News. Bima Uya Kwaba Hadia latest and hot news and Aramede Bremo. Enunti Sonya subscribe to channel idea Bomodia say be subscribe. They'll be on say be click a subscribe button na wabele notification where is a new video be upload when the first person I want sa ebeka a video afi uya na wa like video give us a thumbs up na afi share ma ofori so na wenye bi hwe na wo hu ensemo a ekoso ewo Ghana memu harom afi ye hwe ye ensemo a abeto ye pono so yenti ye sankomo yenti sansemo ya ekoso yi mu yenti ene Akwatia MP akọ parliament na wonu a oti court ruling bi a aba no warrant bi a ye issue e dia fa no de me se metwa Greek minister ti de me nko no butubutu gidigidi bia ono a na metwe no ene me ne ba be ye adwuma enti we dia de fefa kwa mu saa oti ya se ruling bi aba patcho me phone oti ya se ruling bi aba no wa hwe ya oti parliament won ma na ma chat no ato amanchire no hwa na no okopeja ne file na o se kwadu America waji fum oturo wadwane enti se munim de asiye before swearing in no there are some constituencies here na manson edaso legal issues by Emma ye court injunction to so entinanka enkrofo ehwe kwan se MPC bi ho no mo a enka swearing in no wo mo enko but ebinum koye na sa ebinum no eye Akwatia MP enti ene court akọ asem no so wo mo koye no wo mo issue warrant si enfa nkonkoche no because nenu kwasa swearing in wo kwa bi okoye after swearing in so kra na okoye no so kra no court sitting bia ni hwa no ma chese omo ya okọ onko court na ni refi say ya ba na aba na twam sabra na no mo ya ba na aba no ni refi say ya ba na aba no se no twam eti ofi say ya swearing chese swearing in no akoso a waka wono kwa de wo bia ntimi nya ni foko Arrést Akwatia MP embattled MP for Akwatia Arrést office senior ya nko a 7 January no night midnight no swearing in no oti wano mo nko a yira da no se no wa yiri se kunkunfa se no wanim de eba no so enti se no wa yiri nie enti na ane se chese parliament since amu ye proceedings ni nyina okọ sorry a onko court ena ene high court e woko foridua okay enti embattled MP for Akwatia Arrést makes the quickest entrance and exit in the Chamber of Parliament following issuance of arrest warrant by the High Court in Koforidua. Enti odu Parliament one mo no ane so the social media wonwu yakra obi betwa asende o wonwu yakra obi betwa e de asende o me batwa ma me video nti okọ Parliament na ewia ya demu wo CTV eso wo ma join me Facebook no pacho mon share na mon fa ma me momodian na mon share me Facebook page no na mon fa ema me baby a wo bi ya wa join me bia no bo modian share page no na efa ema me enti okọ Parliament no ene wo hunu ye say asem aba High Court ya e wo Koforidua I issue bench warrant enti video no ne de ato so no oturo waji fum won na esen no won na ekọ no atantumi won wo ekọ no enti hwe obefa ne foul to fa ne fa wie ya na ene o se na me betena ha ehwa na kire se ne wo sorry ya woko enti NDC fo no a ya na mani abre mu executive susuo no se akwaye se bi o mayi mu ba ko de ahyam nsem Arrést ahoma no we aso ne nan ene ode ne nsa afa ne file arehosem ene wo ko no anu abo na ekọ no okay enti se be ya wo be hunu se na parliament proceedings ikoso ni TV so no kwa me behwe ma me oko parliament
because say na ya na mu refi de amode ye asin of member of parliament ekwan ya amode ne fa so wo Ghana ha eya na mu refi ahun okay eya na mu refi yesi aba ya de bo ba no eno na ya de bebo tachi aba ya de bo asin north member of parliament no eno na MPs na aka no those constituencies na mu fisi ya chinchi munsa e declare the amamo no sa ba kro no enu abi e na ye de ba bebomo enti efri NS kumisu a na ekọ tema ibi bright constituency ne ye hefa kwam ibi bright tema hefa ibi bright tema central okay enti efri we se Akwatia so a na ekọ tema central efri tema central na ekọ ahafo ano because once no legal team no de ma NDC Asante region no once ani abre pa so hu say ya na beye enye na stikumi nkwa ne ya declare no ya issue warrant ya odi free parliament say ya na beko enyo wan wase Patrick Buama ono nso beko parliament na court nso di ruling aba na ono nso te parliament won wasori no wosin enyo the last time I mean your friend said Dr. Rashid Tanko computer edin komono oka wa ha se ano Dompreh omo penu court open omo hunu enti they allow them first no a ya ban na aba na omo fi say judiciary no eso omo botom omo bobo ene eso omo botom omo control high court omo control supreme court no sa des no Egypt mre no atwam sa Egypt mre no atwam se wa president Mahama mre entu ye high court judge a wo de afa wadwuma di agro de wonya ne 8 years no wanya awie wo pesa wo tokoso na wo ye wadwuma yie anya sa high court judge no wa hwe yi a cases we say mu no ebe ma watena bench na ade pension ai Paymasters adwuma no atwam o end December 7th 2024 Paymasters adwuma no atwam da it is a we high court judge we supreme court judge we na we so we chief justice e wo Ghana hanomo Paymasters adwuma no atwam that era no atwam 7 December 2024 that night midnight na ye di 8 December mu no a Ghana youth original wa na so say wo rescue Ghana no e na sa era na obi ka obi nka bi ye Paymasters adwuma no that era no end ye 7 December 11:30 p.m. ye midnight 12 mu era 8 December ena judiciary na Akufo Addo ne NPP for aboba hye wo mu botom no wo mu dwumadi wo mu di nyina da no ye pascal ni nyina sesa ni nyina entu ye high court judge wo be say wutina bench e ko pem say wo be ko retirement dia ena wo dia yiro ho ena wo ye supreme court judge nso a say wo plot plan bibia wo ko Ajapade ma ewom ni sende ma ayi yuji nkwa no mfanto so me Ajapade dito bibia makan bibia wa Ajapade dito said you amatwe wa Ajapade mu say empo omoku opposition a ombe make sure say governance any judicial service mu no omodo omonkofo ne begum enti omunya do omonkofo gum dia oh ene no baga waya ene bibia ntimi nsi enti no sa pepepe no ma ye enti omu fi say omo baba benya judges ama ma ye adwuma de ama wo mu omo baba benya ye friend say state institutions ahodo de aye adwuma de ama wo mu that era no me say 7 December 11:59 ena sa era no ende ye ai sa bra ne de ye gunu kra enye adwuma biem ene Ghana ye we enye adwuma biem se wo ye judge ni na wo de wo pesa wo call force retirement na se wo de wo pesa wo tena bench na so bench na pesa wo tena de a ene wo de tokoso ai yuje ma send ya ma we ba foto so mami
Agyapade ni o say the judiciary and governance in Ghana. Entu ya san na ya ban na aba no. It's no more. Enye adwuma biem. The judiciary and governance in Ghana. The omo be ye e judiciary mu. E governance mu. Electoral commission on be take over. Ni nyina wa Agyapade mu. Ghana police service on be take over. Ni nyina wa Agyapade mu. Baby on be taking over for no. But sabi enipa edwin enkrofo wadwen enkrofo conscience omude sumye so enti da bia meka before we be rise to certain level no wa bobra ko wanim enye simple we wiase say we be kwa akodu high court na we ye judge wo ho enye simple we wiase say we be rise akwa akodu supreme court ni ye be use say kwaye judge e wo supreme court. Political parties ni de politicians no omu twamu sanframa o azubonten ya etene ko enti se wo ma obi e ko hwehwe ni party agenda ni family agenda na se odi keju odi gage na wo hye na wada no se TV ni remote no wo chinchimu wa wankasa no bra wo bo wiase nyina da no wase ne de ama wo hwe ene da so no Agyapade ene da so no mun read na mo hwe the judiciary and governance in Ghana ade anu o mo beye e wo Ghana ha sei enti we de west ne soso o say considering the competitive nature of our work as politicians, there's always a need to be a step ahead against our opponent to secure our interest, dominance and maintain power in 2020 and the next 20 years. That was their agenda. So maybe in 2020, no matter so Eddie Ghana for so the next 20 years. Was it our focus as a party has always been to position our members and sympathizers at strategic positions, both in government and in the judiciary, to cover and protect our interests. This has served us well over the period. All the appointments made to the Supreme Court, Court of Appeal, and some of the High Court in Ghana under our government was to promote the NPP agenda and to secure our country never falls in the hands of the opposition NDC. Someone any and a dash on any. And the NDC they say omugunu from opposition and on the bar power. So eti already next paragraph now. Muntie also citizens may exercise popular participation in the administration of justice through the institution of public and customary tribunals and the jury and assessor systems. The judiciary power of Ghana shall be vested in the judiciary accordingly. Neither the president nor parliament nor any organ or agency of the president or parliament shall have or be given final judicial power. But say already kwa famwa. Na omo come and say empo omo ku oppositioner esan say wo mo ankasa nkrofo sympathizers of their political party NPP womo position womo e strategic places enti no positions bi omo dia member womo nintie no empo so omo ku opposition kra fa womo kwa high court. They got their people there. For Court of Appeal, per sa documenti, Agyapade pal, the judiciary and governance in Ghana no. And then maybe and maybe so at the actual one. And so opposition pa because also am powerful. Wama dominating the judiciary muno, judge if when muno. Say near Supreme Court or High Court or Court of Appeal or baby adwomu befe biano. Wamu enkrofo na wo honu munintino. Wo be kwa ba enko nkosiaga. But Ernest Kumiri afiri ne ho say Egypt amemwo no ye gya ne kwanda dada. Say ye President Mahama amemwo e na ye di wo Ghana ha.
enti ya na ya ba na aba eni yedi nkwasasem ne yedi nkwasasem e na ya mfa rule of law enya adwuma no ni nyina da no atwam enti me asen hwena this portion me read bia me kwa de wo mitim e beba mitim bia de me hu ni say the president Mahama kan ye before election said the run na Akufo Addo apale enkrofo e was Supreme Court of Appeal and High Court no there was why and say oba e was so no so e appointment for bi dom kogu na enkrofo ye ni enkrofo keka no say President Mahama anyine ne ho a ore adwuma wa mo ye ayekwa ore adwuma wa mo ye ayekwa hey kula no mabo scandals ne corruption say Supreme Court yeah say yeah in si wo say yeah dia mon forget it say High Court yeah say yeah in si ho a and found when Dr. Dominic Kayeni evidence obe gada document obe gada files ahodo obe ka bomuo e dia akọ High Court e dia akọ Court of Appeal e dia akọ Supreme Court say Japade portion yi ya adwuma oh mon forget it enkosi aga ena de so wo so hunu say e ba na dwa ten so dia gold ni sika so pa dia o mo bi ena ade no so no o metimi ambo wo judge no wo kra ka 10 years no e bia from now akopim 10 years no kwan o metimi achi o kasa compensate kra ma bonus ni interest akra sa de aka ho asa ma ofi asa ma case aka ho enti case ni be ya foolish case enti no this time around no na on say try after election ya to abawie ye some constituencies per constitutional see ya de kwaye 2024 election yi recollection bia ni bia the list a High Court judge nanka Ghana for hwede afiri ho no mo say with this hula balloon na wo ho no any this issues na wo ho no and a pin sheet afa ha and your presiding officers and a ni bi and ye will be and a pin sheet e kura kwanya authentic ni ade no and ka the list a ka judge ebe ya ne say bia obe call for re-election. The best way to settle down this issue no a re-election yenkwa na ban yenkwa to biem but ekwa judge say recollection ekwa yesi go back recollection sa recollection tesano police depot near ya recollection office baby near ya recollection but the persia ya de kwato aba baby enu no mekire recollection bi ani baby a so until say ye be ye changes ye be ye sisa e wo judiciary mu ne die cases no omo be bo anu agu ho saa omo bo anu gu ho e wo se age attorney general nyamre se de ye kanu a onim he knows nya no ho abotre because or starting say cases no or prosecute a ye hia judges a omo ye neutral enye judges a omo ayo mu pay masters adwuma dada you know mostly no omo the ruling aba before ruling kra beba no nipa ono kra no ayi owo basic school kra nim se o se na be kwa akwawie enkonkosi aga ai obi pedestrian bi kra timi hu se o na we wo ha ho akokọ akoye den wo de kan ofori ata boni a wadi Ghana nyinaa ene cases bebreba yi a eso aka no ofori ata wo part na Ghana ha na nkọ judge fo yi aho ya dada fo yi aho ya dada ye wo mo aye ni wo mo dada ye wo mo dada fo ye o enkosi aga forget it enko bebia base ye frase se judicial system no sa wo ma Japade na wo mo twere ye ebe execute ye no President Mahama nso e de Ghana for de 1992 constitution ni ba be ye adwuma rule of law say sanity eba independent institutions ahodo e wa Ghana ha say judicial service mu afa na ye hunu say ye do obi court a na ye de na court say nya court say o court 4 years so for my me da say
Oh, ɛyɛ sɛ yɛatwi obi abɔmmɔ de ne kɔ court ne de ne kɔ court ne yɛde ne kɔ court saa nyɛ persecution ɛyɛ prosecution ne yɛ present evidence causing financial loss to the state ne yɛde amankyerɛw ɛne woda hwikyerɛ mu kora ne yɛtwem wɔn mo ano mo da dialysis so a wɔn mo da mu ɛwɔ prison no onsene wɔn mo Victor Solomon mu a wɔn kɔ ba yɛ ɛne ayi a wɔn wu yɛ no onsene wɔn mo Kwame Pepra former finance minister mo a mo so wɔn kɔ gu wɔn mo no mo nsene wɔn mo ne yɛde mu nyinaa mo kɔ quick fast kura we special court said ya na da bia me nkrofo yi can special court o said the president Akufo ba ya o say fast track high court quick NDC Forson settle am court fast quick ya nchare ho kura because cases ni doso 3 months 6 months ni awie e o say o konse wo na akọ bebre nso won ma sam mu be kọ be sika ni bebre wo betua because sika ni bebre wo am ho enti bebre wo hanu mu a nyesi ye jelu sa akwa ne ya confiscate mu asset said ye no mu no alaji said we are going to stand trial na mutimi ka kira ye say ada wo beti se ye jelu wo boss no adwuma mu honsi wo biem because national security for be take over ai wo ho na obi frɛ Hene adwuma mu hono de ada abeti se boss kokoto ejeli no hene wansi obiem nya sa no ma no mo mbe no mo wo adwuma mu hono mo no enti madwa pade ani bi no de wase aton ne de tete o man ne kaso na de atete kaso gold no so ma tutu from de ahyehye wona wase ye no mo a ma mo kire ba bi a mo de ahyehye se so ye no mo a ma mu so aya buru mo a mo kwa na mko enes kumina ne ho akiri nu no adana na dwo no a omo ye swearing in no what one no ahye white utimi sa kwa na yiri say pampe or therefore and we see ho because speaker di kan right honorable speaker ban back bin di kan say sit nyina recollection ye declare no court injunction that so no swearing in no they won't be part obema ma shelves na work wo mo out enti nyina tifie no ne ye hwe kwan enti NS committee one me camera kwaton so tumi say akoya yiri say pampe ino wa yiri ho enu osi wonu mu say ya so okay ase no of MP ni kwa na friend say kwa me papa we bre jachi question fanifom eke fanifom papa we bre ye pa wo NPP aban ensa no ono ma fe ne sesefe we ye NS kumi ayesu da brante one wada so no onie ye se nkwa swearing in ya de injunction ato so na wako bra court a usori a onko court usori a onko court na free say ayi Doctorant memu no ya da so wo mu a sa na wadwen yo oh guy your pam ne me wa ya de pa o wa pam atade na nkasa aka say Jack Toronto da so ye president bole bamboy de se kronkron Dramani Mahama mama lodi hobby ono fine man na coalition we lusu aso wa wini cover mu adwuma wa ma ye wo Eastern region nya asam ketwa musi ye chinchim wa mu nsa afa 2020 no mu chinchim wa mu nsa eji buburu wa mu adundum kanea jidi kokko adundum kanea nado sikado kita no maje sahi hefa yoso na maje wonie Akwatia MP no enu akọ parliament na woji ifum no wonie wono a enie mo amuni mu no wonie Akwatia MP na ne ho akere no wonie te sei ye hwe kwan de bekwa akosi ewo Ablekuma North because utie mu a pin sheet no mudi ka ye no na awrabra na elidi ekwa free ye pin sheet a omudi ka ye no you just da boy you do wasade na to ni video na to so ono asesa ne fa na wo ko no ene so akwa sanso ahye linen white you just need da body he asha white no nim de e ban ko hye black umami sumi ho
Yo anu woko no ena media for no parliament no munyo on so free chamber ho enti o free chamber ho no anya anu omo sanisa ena odi ti see outside ho no omu di na chi sa hwe eja central farm parliament agro ena omu di na chi no oko tena ne kam akoni baabi eja ta wo ka ba ye e ka nya aba Ghana beye yo Ghana beye yankasa Ghana be sanso asore Ghana be gina ne naso Ghana be tumpon na ka se ani bre ya ne ya se rescue Ghana ne ya se rescue Ghana kwa ya rescue Ghana na Ghana beye ye Ghana be nyane jeje kwesi no ntimi kwa parliament o ontimi nkwa ya the police for tata no ya the soldier for tata no ya the national security for tata no papa no na me ne kuta no obi kunu obi papa nko tware yanka ya ko tofuma nko wansole e kware omode ne fast wo no ho edi ba bi kura omo pese omu jeli papa yi omu pese chese omu je na sa jeli no kura de wi ana de no wo mu ani su kura pese omu jeli nkofo kwa na menti ase because omu to opposition no omaka so mba be jeli nkofo nyame adumu nya ensi yefuei ejeli wo mu but still ye be jeli de se de na edi wo mu tirimu dam Ghana ha kra no opiesi asta no wose atene se ejeli no so de mu na edi mu anim na atwa mu ye ntina wo mamu nya sa ya na Anno Manasa Zuri Akwatia say chief clearing agent what Manase and ultimate dadem ai ekwanya wo de president Mahama fa so wo Ghana ha say president Mahama ho president obi na senadam for a contractor bi wa man contract no contractor no Ato Ford Explorer e de kwakwache no omukọ castle pool cars nesi wo Ford Explorer Manase enso ye book president Mahama do no so kwa de nyame obo no kra de ni nyame a osom no time a wo de president Mahama fa sa kwan so nyina no na president Mahama make sure say obesa so protect no Manase Zuri momma mo ho kwan central fire wo Ghana na ya ho kwan na politicians na wo mo use ye na nado ba ye expose a ye se castle e ho na omo vigilante fuoguo odwane free Ghana onu anu muton odwane ya osese no wote South Africa se no wote ye andana na Akufo Addo Manase se no otimi da ne dem no otimi da ne fie but na otimi the Ford Explorer ho expose timi ba say yes scandal bin si wiase da eto ho president so and me kaisa brese Manase Zuri ede saade ne be na president Mahama na ne maame da fom na me fa maame ne crazy agia that time ni mo na president Mahama sabre na mu na president Mahama maame aka baabi 2016 me kai interview bi ya wase me maame aka baabi ye mani di akire na me kurampo obi anim se me Ford nya me car wase da Toyota kwa na ye ne car Ford kwa nya ne car enti nya de ya ne ohun enso dia wodi papa ne fa so nyina da no osanso protective o making sure say with security be ye intact obi antimi nya obi bia o ti Ghana ha no mo ama vigilante fo udwane afri Ghana ha kobo wo ho adwa wo yi uti wa Ghana akwa na nam tenten wo tetatete o tetatete saa unyi wani untimi na adam untimi na afie president Mahama ba ya no aso ahu wanya nan agina so obi nkase obi criticize obi but sometimes ya yensu common sense kakra in the first place ade a was obi sa ho no say Dr. Punini said we are going to do a court for years ago. Sir President Akufo Addo abai eso betimi no so be jeli wo mu because omu kwado omu jeli wo mu in opposition. Kennedy Agyapong radio station. Oni Alhaji said we are going to work here over CTV.
Justice Anan. On my son, no mu jelly, your friend say, on Man FM, TV, Net2 TV, so, and no mu jelly, Dr. Opuni, any Alaji said, we are going to go, any Mamalodi. How much as evidence you could tell one for cocoa board fertilizer transaction? Hono said we are going to go bed them, Opuni bed them, 8 years. Any power bed them, any power bed jelly no. See, Antimi and jelly no. Now, so enough, what got there be causing financial loss to the state. Now 8 years back and forth. Samamina was Shasiano, former age Gloria Kufu. Se no so wa evidence ya enka na the first time ko jeli opunini agongo she na adwen munyam Godfrey da me beto aso no se no was wa enough evidence ya odi be jeli Dr. Opunini se edu agongo a enko jeli wom de ade no betimi aya ne se agongo e bangi begunu fertilizer ya wa import aba e be pro we be ma osika ahye ye be how wu anu awu who survive anu survive. Dr. Ato Forson, no deputy finance minister. Contract no, si edu be standard trial, na ye sekape. Ono na ye substantive minister. Enti si edu obi standard trial about that contractor and ye deputy minister. Sabe meti anu mi na chief executive officer I instruct him say na makoko ye we ya. Na ho ba sama kwana kwachi no e. Onu na ni minister ni boss say onye we no onu na edena kwa gina trial amani pa na akra ka say na say we dey say court case wo mu dey ayemia enya Dr. case Ato Forson na ya yiri ya ho si e be jeli no na attorney general accused persons ba kwa onu ka ho no na wono e hye ne ya wonye ne fa wono kra de onu de hye say onu no ho nya ahyi o enye onu e na ye pe no na Dr. Ato Forson ye pe no na ya record no na nya Ghana ha no mu a na nka Godfrey ye bo adame adaso ye age akope bra Ghana for rescue Ghana manase onti Ghana ha so mutimi jeli a ada na Dr. Ato Forson man jeli no they were acquitted and discharged judge for na tena asem no so Alaji Collins Dauda Saglemi. So on the OCB. Musina was say 5,000 we see. So on the OCB. OCB. Sanya bro any be ya. Any da ho bonia. Enka Saglemi no. Do osi ya no. Ka nya ban papa 8 years ya. Enka land na so no OCB to aso. Enka Ghana fo, Ghana adwumaye fo. Ena enka Saglemi no ko mutim. Loan wa ye kwaje yanke de yes Saglemi affordable houses no enka ebiank ye tua kura awie enu awie bie enu ye kwaje loan no yesi ho 1,000 housing unit enu okosis onu de ye wasibi ba manase omri ni kwaje na akoto ade no manjeli no because se osi Mahama abamu nipa efa 10 cedis a Akufo Addo abamu nipa wono 10 cedis no Wababa we in millions. Wababa fa in millions. The original so the prosecutor Dr. Opunini said we are going no. Bonia akoso ni nyinaa no na Dr. Opuni annually na cocoa board e make profit. No amunya mfaso. Na cocoa board enguye. Afebe kwa awie no na cocoa board because of incentives some of them are cocoa farmers bonuses fertilizer are buying a subsidizing little of it fertilizer are buying with this car akwa dia ba ye di egu cocoa fuo so 960,000 metric tons near to but omo ye papa no a agemai for na omo buy no last year cocoa season 400,000 metric tons kwa ya nto eka wo ma gya wo cocoa board no na anu metie no WC ka ko be se 30 billion say 25 billion asese but Dr. Opuninu a yen crucify no oni se edu agongo aka bomuti yen crucify wo mo no
ya manase wo se won ti ase enti president Mahama chief clearing agent no na koko board na ho no mo te se kama no ye chief executive officer na koko board et say me see wunya perfect politician bia wo bia o ebi ni bia wunya bi wo bia enti before wo beba out na wo de mama mo ho kwan mudidi the politicians e chia ya sika for wo Ghana ha say no ade de kasa kesie mu atoto fia kese aya maye mu se mu wo sika na wo ma be ka cho bi so ye chief clearing agent no ya hwe ho why ya twu enneru achi e be bia wo free ba na bisa ho se 8 years ni no ada na Collins Zelda o manjeli no ada enti na Dr. Case Ato Forson o manjeli no adei enti ena Dr. Puni inti president Mahama na emejeli wo mo evidence dia se nkomu jeli wo mo yo waiting for winning and someone abeto yepono so make say so we can subscribe to channel idia but more than say we subscribe we say hadia latest and hot news and kwa era me de bro I think we are like video no give us a thumbs up not fi share ma oforo so na we be here na wo hu someone ekoso wo Ghana me mu harum also betimi otchere wadwen afa ye nsem we nyira ho wo comment box ni mu wo beti minka biom in my next video. Thanks for watching. Like and share the video. You can also drop your comment. Please don't forget to subscribe. Click on the bell to turn on the notification.